Ini cini 16 tarik Khumlung Coordination Committee by Ringjak cini kaisa bikhub misil norok jotno saimano je cini tipra hawa kaisa tabo belai wanama singsa tai kaisa burden jono dijaka belai unfortunate जों 1967 ni jimin 67 ni jimin kok brongno ruman horo baike ma frungnai ma srinai ni आंदोलन khai phailemani o tiprasan o dimano tini je state government tripura government kaisa notification jaka je CBSE board kok brongno bangla horo baike question khaijaknai bangla horo bai pori jaknai o make je notification dimani obno जों निंदा खायै tini bela chini oro movement kotor cholna nai tongo ongi bo tongo tero phai sok paikha chini chini honorable chini local MDC borong nang Ganesh Deborma tayo phai manjak phaikha chini YTF ni president borong nang Ronald Deborma MDC borong belai pai phai hambai tai chini phai sok paikha ex EM chini borong nang Chandra Jorupini tayo YTF ni working president tai TWP ni netri rok tono phai sok paikha actually जों belai khakhamu tini haidino जों actually chini je borok ni demand obokhe जों tini rejagya auto jono impose khayei je kok brono bangla horbe sinan bai chini impose khai dong obo जों from the beginning tamni bagi जों ok kobro masan humale chini scientifically chini je kok brono kaham ka sina thang hangkai o roman horbai ke belai proper chi pronunciation je proper je writing o जों jal omo jati जों mano an bai जों tin demand ma khai जों emne emon kunia जों bangla nasilo wabtiya kintu bangla horbe sina thang hangkai chini kok brokno pronunciation clear engya written jeta जों jeta spelling boine kaham kai chaya amni bagine जों ok kok brono roman horbe जों dabi khayo even om hai jodi engya hangkai tirpara jobo kotor andolon engnai kotor chini taibu kotor nakai जों tirpara je stop the khaidinai tamni bagai himale chini kaisen naimung je roman horop bagai kok brono university level rasono ma sirinai ma purnai obno chini demand atta kaisa जों tini demand khaimani karon obono je chini oro near about 2 years ni above ongi thangka tau pun 2019 ni pore ching je bini mia paikha 2019 piaba 3 jora 2021 chini je village committee ni chini je miat pai thamon ya golobo tini bo kinto jor tini 3 jora o village committee khaije ni bagai chini village rogo kabangma 15 finance commission ni je rang obo tini properly babe tini thik babe spend khaije ya जों last time o video ba asokha DM ba asokha जों ya gulo nukha je chini 15 finance commission ni rang raw tabsa jora properly kuni implement khaije ya omni bagini जों dabi khayo je immediately o village committee election dagi khaye chini o ti prasaroni o je edition dani je village committee on development o ti prason development ngani bagai जों tini ni o je movement edition dani je village committee on development o ti prason development ngani bagai जों tini ni o je movement जों khayo takaisani koimung जों roman horop obo sudu tini ti pramotani dabiya joto ti prasanin dabi ang koinai jara tini ruling government tongnai BJP government tongnai jara MLS MDC sumo ang koinai mong khati prasaroni kaisa basangai chini ostito lorai khani ni bagai chini future chini basabati ni kaham jaga thang songne ni bagai se tini of movement ang brono koinai borok bahani sing baksa o je roman horopna ko borok bai sinani bagai borok dabiti satung borok sing basa phaitung borok government no satung je government o statement no withdraw khain nathung daki hai kai omo chin ti prasar jotish to sing sijak nujaro tongnai tini borok jotono sing tini jotono saitong je kobrong no roman hore masinai keno tini MLA baki rokha tini tangi phayang na ba baki tini tangi BJP khaidong tangi phayang nai ba omong khachini ti prasar ni naimung ti prasar ni kahme bagai sing khaidong anbai tini on movement chini tini oro pai thang ka biya sing government withdraw khaine ang kai sing bas kane te water movement khaidong hama jo kobrong tini Khumlung coordination by Ringjak je kaisa chini tipra do phaningai je Dr. Manik Saha je bini press release jeta samnani je kok borok basana bangla script by sinani hmani obna जों tipra mo thanangai hai ka जों tipra sangai जों tutela apno condemn khayo obna जों gosina haya obon bagai kok borok basana sina hangkai roman script by sinang thang obna bangla basa by sikangkai जों kuno motai mani maya tai chudo obo simia
जे चिनी ताबुक साक जरा 587 दा एडीसी विलेज तंगमाने एडीसी विलेज ताक वचिने विलेज इलेक्शन या अबने बागै जों टोटली जों तिप्रा मत नङा आबना जों कन्डेम खायो तामनि बागै हंगाय जे ताबुक 587 एडीसी विलेज जेता तंगमाने आरो जुदि इलेक्शन खांकाय सिनी जरा जों जार पंचायत तंगनाय हायका जों जरा ग्रामाव तंगनाय सिनि बागै जों जतन सेबनाय सामुं तांथेने सुबिदांनाय विलेज कमिटी इलेक्शन या हायका चिनि मेम्बार हायका चेयरमैन चंगजेन बागै प्रत्येकता एरिया व सिनि वीडियो हायका पंचायत सेक्रेटारी बर कक खनाय दङ सामुं खायथिने विभिन्न चिनि बेकायदाङै दङ अबन बागै जों नायो जों सलाय जों नायो हायका जों विलेज कमिटी सामुं खायनान बागै सुस्त नायो अबन बागै दाति खलायै सिनि विलेज कमिटी इलेक्शन खायनानै ताय आबसिमिया जरा चिनि जे ग्रेटर ट्रिपल लैंड नि बागै जों जथेष्ट सामुं खाय दङ अबन बागै जों ग्रेटर ट्रिपल लैंड जे आन्दोलन बागै जों वानसुकजाक नाहारजाक जों अबन बागै बैसखां मास जों कतर आन्दोलन खालामनानै थान दङ बैसखां मासनि 10 हयतो 12 तारिखनि बिसिङाव खायसे चिनि कतर आन्दोलनाय हायका जों अनिर्दिष्ट कालनि बागै खायसे जों रोड ब्लक एबा हांगार स्ट्राइक माना अबन बागै चिनि सेन्ट्रल कमिटिरा जतन सालाय दङ चिनि महाराज बिनि नेतृत्व जों जत प्रोग्राम खायना हायका चिनि सामुं आन्दोलन खाय दङ अबन बागै जत तिप्रासा जे एरियाव दङनाय नंनि थिने तक जरा जों कुरो गिरिजंना करे तिप्रा मथा आगे भी हीरो ताबुक भी हीरो जों ताबुक आगे जे चिनि 18टा एमडीसी तंगमाने ताबुक आबसिमिया 13 जना एमएलए मामन पर्व जों बखाबाय जंनाय करे जों तायबो स्ट्रंग के सामुं खायनाय सिनि थिने इम्पॉसिबल कोन करे जत के सामुं जों बाक्सा थानचके खलायगांगाय सिनि सामुं साक्से जोंनाय जतन आबगै फायदेनाय जतन हामबायरै आनि किसा कक समने इनि नव मीडिया नि बिचरे जतन हामबायरै आनि कक समने सकना हामबाय खुलुमबाय।